ketika duduk antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamdu mil'us sama. Ya, duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfaqni warjukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sekarang coba Anda hafalkan bacaan ketika sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya udah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba bacakan ataupun hafalkan bacaan ketika iktidal. Bana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sekarang coba hafalkan ataupun bacakan bacaan ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang coba Anda bacakan ataupun hafalkan bacaan ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la hamdi. Sekarang coba Anda hafalkan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba hafalkan bacaan ketika rukuk. Subhana rabbiyal Coba bacakan ataupun hafalkan bacaan ketika iktidal. Amin Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Cukup. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda hafalkan bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Coba hafalkan bacaan iktidal. Kita tahu? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Kalau enggak sekali lagi yang pendek-pendek aja kami suruh. Biar nanti senang hati mamaknya belikannya mobil remote. Bacaan sujud. Rukuk. Subhana rabbiyal
العزيز وبحمده سبحان ربي العزيز وبحمده سبحان ربي العزيز وبحمده. Ya udah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lah ini ibu-ibu. Let mentalnya tampil. Menuju umat-umat bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda hafalkan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba Anda hafalkan bacaan ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda hafalkan bacaan ketika iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Coba Anda hafalkan bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru turun ini atas nama Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda hafalkan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba Anda hafalkan bacaan rukuk. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anda hafalkan bacaan ketika duduk antara dua sujud. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfaqni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba Anda hafalkan bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, peserta yang sedang berjalan itu atas nama Naufal Syahputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan ataupun hafalkan bacaan ketika iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Coba Anda hafalkan bacaan ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada singgahkan ke dakrat penegan go. Tawain kita ibu-ibu. Coba Anda hafalkan bacaan ketika iktidal.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Sekarang coba Anda hafalkan bacaan ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beserta